Haga arpukundai tarik unaitung arhajar arpusan na kalyang kinong rep lawan ha secretariat bani kendo menteri ketenat karep karyang i Dr. Amprin Nengdo. Ban pensengu gijing bikimat hadian bigilamat gijing herdor palat kimar rep mentala arbenai. Ya kinong rep lalam kemat kegenhuan jong Hills Farmers Union ke belawan rengkat bat gijhor bat kisok ban ai sengu bahaya ke menteri. Tuan lah tu. Dek indak lama yom dah ya. Ni kinong rap isno pura mi madam. Dek tuan lah tu isno pura mi isno. Apa mentap dek rakan ni long kang leti manengi long. Oh, long kek isno lengok dek. Long tik manengi wan ma. Long ni dek ma. Langi ni wan nak ke babaham. Nai ke bangini tip ni kinong rap ikwa ban syai ikwa ban tip mo. Yang kami ni pulir ho. Kemudian bidara forum tetap mereka yang kami sampel. Kan Melayu ayun na po ni. Apply What is the law now? That's also. I Dr. Amprin Nengdo ilalet caka-caka bagi ap kinong rap State Central Library banyo keran berkinong rap. Halor ki babun gijing ya bagi mat, ha kabai lakular ro bakatanat kan session kia halor gijing ya jengki. Habakran gilat patai kubor i Dr. Amprin Nengdo lihat beginong rap kilawan banpen snow halor ka Market Intervention Scheme. Kibran ki kendon kiba banyo kejela. Badakani kejing yalang i Dr. Amprin Nengdo ila jengmut i ginong rap ala mat kejing lun shop nagi bor kamariang. Kide banpen tip syaga Deputy Commissioner kenang banyo banle ke badan kam. Nalor kania i Dr. Amprin Nengdo ila jengmut i ginong rap bagi ban slur ban ka Crop Insurance Scheme na kabanta kejing tung jongki. Kenang banlat nakum kini kejing Da ka bakubor ru bagadan kejing telot ketenat ban pensapriang ya kejing tip lor kene ke skim. Bar ila kular ban session kia halor kene ke benta. Haga bai loong basyan an sa penlong ya ka farmer block gala ka ban penlong kejing kendo ulang bagi nong rep bagi block boper. Ili thoru bagi nong rep kilo ot alor kejing bomdon ni kejaka puta haga bagi lahap pencu syemwai na ke benta ban rep. Bad alor kene 4 don haga crop insurance scheme. Doi loong ba an sa khot ban keren kerki alor kene ka kam. Ya kejing yalang bat ki bank rengkat bagi officer ketenat banla benerap kinong rep. Ila keren ru halor ki babun kilat ki bam ka sarkar ka ai jingerap kom ka focus scheme bat ki bai. Kementeri Keletho bala betha kinong rep bagi nawan apply no ru bagi yo ya ki yo delang halagi jong gisnong boper. Banalor kene ila ong ru ba ketenat ka rep karyang kalakentu kinong rep kenit bot den bat ke executive committee jong ka KHADC. Halor ki an ot kiloi ki marrep da ke bakadau bakam don jing ye balet senran lang banyo bane keren halor kene kejing nadu usnem arajar akuai arajar aku ar dang dontang arteli ki jela ki bala apply ya kani ka market intervention scheme bat ki yo kata kadi ka Kashmir bat ka ka Arunachal Pradesh te dei namar kata kadau te long ka jingyo i joga sarkar ka long ba ka market intervention scheme kanumla than ban ai ya ka quick answer lani kata ka jubab ka bakloi na ka benta kane ka jingye ka bong rap u ya kendo ka baar ka dei ha ka bedei bat kini kinong rap ki ba jushim loan na bank ki ba shim da ka KCC loan ya na kaliang ka jong minister ila ong ba in aipor ya ki officer ki jong i bandum ya ka data shi banai na ka benta bangin yo pade bangin yo bani syong bani perkhat biang da ban lada don kam bat ki officer jong iru inyo bani syong bani perkhat na ka benta ban pej hadu kan no ka don kam ya kini ka funds na ka benta le si ba i minister bat ka department jong i kila ban wave off ya kani ka loan ka bagi nong rap kisim na ka CCC loan lani ban yarap siteng lani kumno kin sale kata ka syong hakarai jong ka sarkar tendring iso tenat pade kani ka long kadi ka ba ai musim ya kinong rap kidungi ki badon hapeng ka loan te kabalai kadai haka lord juga jimat kilo nakaliang ka minister yang ba ikwa ban suthu ya ka jingat lenti jong ka KGDC te kumta ila ailat yang ni kum ka Health Familian ban sim ka appointment na u CM KGDC bad hadin nangta balayo ka appointment ilong ready ban lit lang ban ni sa KGDC naka benta ban suthu hadu hangno lapoi ka jingat lenti jong ka nika jong kini rules kiba la frame naka benta ka nika market act ka KGDC tikidan sekiwi-kiwi ki matru te hendrei nakaliang gajong minister ila keranchai bakane ka subject ka bahe baka bayar minum la ban ajuba menta te hendrei nginang ye trei bat kinong yalam juga Health Familian inang ye trei rengkat bat officer naka benta banyila ban wanra pade ya ka jubab naka benta ki jing ka kinong rap ya kendo
mendai tang mentah lasem snem hawi snem banwan ba kumta terter kenang ba kani ka jingia jung kinong rap tinumnya kendu syuk mentah andai nakaliang jaga sarkar kalong ka bakloi da ka bakaong ba lada kinong rap kidon ka jaka ka bapeni marap ka bobon ban lada kidon kami ki processing unit tani kidon kam ya ki jaka stok na kamenta ki jorjun kinong rap kin ada ka application ban nakaliang jaga sarkar ki ladap don lupa ya kani ka scheme bat kila kin sapa ban kami ban jengok ikut besar bat kehadian bakila dep ban kami ban jengok kin sa ai ya kini ki collection center nak beta kinong rap bat kumjur ki processing unit lada don kam nak beta kajing don kam kinong rap te ngismo ban ai kublai ya ka department joka agriculture kamtam ya minister ba ila simkhia bat ila snow la ngap ya kini ka kajingan ut kajongi bat ningit kam ban nakaliang ka hil sama union ngilong very clear ni trade kat baka department berkumjuk baka sarkar nak benta binang la susu banyarap ya kinong rap habaji akum kini kiji kalong kumni improve ya ke insurance coverage. Number 2, ladadon ki farmers ki balashim da kataka loan against an insurance. Ted la ne am ban waiver ya katukat ni ka amount. Nganum la balaan coba peti lempat yo ya ka response ya panungot idon patno katakalun kan don ngampir. Dalawan poy kita gipegal singi tingin tiala ang manusyong kanitren. Tingangoong iti, leting ihapan penikay rin iti, pamagladyong namar, the officers management side, pamulisaw, umdan yaw sa tuwiti, jala, nagibridong ipatiyat, sibon pamuli. Leting ihapan batay no, ikipamas, kamapisa to, kung taujurway, mapis to, kung taujur, mapisong ka. Tingin siya po, iba kumni, namar ba, ka-demand, kaduna, ka-supply kabon, ka-supply kabon. Tingihapan niya siyang wani, perkan ngamong baka di kagpagkar, baka magkatang ba, ngin persyang, sanukan po ay ngamla, o mga sinen, abdan, kagpamati, kabala, siya, yung ginigakam, ngin up siya, yung tekidakat, kita giting tukit, yung ipamuk, patwin sa yale, yung nagagkapan.